cerita laksanane tu sing nganggo sesana keto kane hidup di kumine jane kado durat makan jani pada ngerasa dini ditu ngkebang isin kantone sing peduli ke nasibnya meberaya merasa kewah jani inanang subesing ada masa pas teken tatua agamane tua dadi cerita laksanane tu sing nganggo sesana keto kande hidup di kumine jane pada merasa dini ditu ngkebang isin kantone sing peduli ke nasibnya meberaya merasa kewah jani inanang subesing ada durak makan jani pada merasa ini ditu ngkebang isin kantone sing peduli ke nasibnya meberaya merasa kewah jani inanang subesing ada kita timur kita tek punya rasa nih nilu sik unyuk asat yang megening maka merenganin negeri kewah hidup di bumi reformasi megening orang unyuk rasa dipisahkan tiang unyuk rasa sing rumah hanya kalau megening kuih minum unyuk rasa weh sing bareng-bareng lah ini sing jela karan suwo seenun hidup bekal napukin undus jani kene win mani keketu suwun gitu hanya weh sing nawang win mani kal keken ya kumene lah ane jani do tinggalin nyamane ngungsi mae paling nyelamatkan raga rare rare ane tu sing madose peselengok nyaling kalahin bape pegelingan janane pajang-pajang cerik nyesel banget tuh malah coba nangki dangkurane peragat bujuk bibena cuma igajah mepalu semut dadi pejek-jekan elit politik mejal-jal rakyat aneh dadi korban jo anake matuakan kemudian dini punya megoyang mula kewah dadi natrikan sedate anggone umpan
Gua nganara ngopi sube Bener kan beli. Ulang ngomong setrungking mana nanti ada dengar maka dia. Nikal teken hitungan buen pidang Undur ejani malu peragatan apang tusing gadis senyake subelabung pen ejan garang cicik. Kaling ke umah ane melah ku butuh do beli tu sing ngelah medemenan medasar bankongan yen mesaing sinah bebeli kal-kalah abebuin mobil ane mewah sepeda gayung beli dua rengelah yen careban motor subelada ngekok ngomong ulian sing ngelah yen nadi ngugum bunyi beli meneralang ira bagian
Tekena di milih beli apa milih iya geng-geng kena hati negani beli tu sing bisa ngomong apa.
Yen umpama yang irade siap provokator teke menyambehin jagung apang enya irade mesiap saling cotong saling gebok ngitik lambung. Balas dendam umpamanya provokator entut DJ ade ieu ditungai uyut sakewang sing bakat banakep ireh ieu sing kaen
umpama yang iraga siang provokator teke menyambehin jagung apang enya iraga mesia saling cotol saling gigit ngebok lambung dendam upamaya provokator entut bije ade itu ngai uyut sakewale sing bakat banakep wireh sing taenna
lacur tiang lacur lah tunangan sing megigi kadong bakat juang iya beling tua redadi aja ngalih balian ora hange iya bagi bingung tiang bingung kurenan basang nyantung aja ngalih dokter ora hange basang puyung tiang mreksaan dewek ora hange tiang beku tiang megandeng kaing-kaing boye tiang ngalih pipis tiang megandeng mengenehang kuren tiang meme deworatu sing dadi beling bingung tiang bingung kurenan basang nyantung aja ngalih dokter ora hange basang puyung tiang mreksaan dewek ora hange tiang beku tiang megandeng kejengit boye tiang ngalih pipis tiang megandeng mengenehang kuren tiang sing dadi beling tiang megandeng jero kejengit boye tiang ngalih pipis keto malu tiang megandeng mengenehang kuren tiang sing dadi beling tiang megandeng malah jero boye tiang sakit stres tiang megandeng mengenehang kuren tiang ane cekek make cekek-cekan sing dadi beling aduh
Encen tegehan raya keken wakil sangkala dewake enyen nemilih untuk megerangan melahangisan kepercayaan wakil rakyat dengan jong teken rakyat wakil rakyat apa nawan susah rakyat wakil rakyat kekanti kena suap wakil rakyat pandebut kebongol tiap ngalene beten meperang ngalih nasi anake berdur menjal-jal merebut kursi ngalene beten meperang membaju daki anake berdur meperangan safari aneh beten ento rakyat ne beten